murakoze cyane. Mahirwe Gerard yarabajije ko tutaserukiwe mu biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabaza ko nta kibazo biteye kuba tutaraserukiwe. Ibiganiro by'amahoro biri kubera mu bihugu byo hanze, harimo ibiganiro bibera muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibibera Doha mu gihugu cya Qatar. Ibyo biganiro biratandukanye. Ibyo muri Amerika bishinzwe gukemura ibibazo by'amakimbirane biri hagati y'u Rwanda na Congo, kubera ko Congo yiyegereje FDLR ikazambika, ikaziha ibikoresho ndetse ikaziha n'ubushobozi. Ibyo bikaba bitera umutekano muke ku gihugu cy'abaturanyi, kigatuma igihugu cy'abaturanyi kibarega ko bashaka cyangwa se bari guteza umutekano muke. Muri ayo makimbirane rero, ibyo biganirwa Doha ntabwo bitureba twebwe. Ibyo bigatandukana n'ibiganiro biri kubera Doha by'ibibazo biri hagati y'abakongomani, hagati yatwe na leta yacu, bitareba ibindi bihugu. Aho ngaho nta nubwo ari ukuvuga ngo turaserukirwa, ni twebwe tujya kuganira na leta yacu. Rero ibibera Washington ntabwo bitureba, turabikurikira mu makuru kimwe n'uko dukurikira amakuru yose, ariko ibitureba ni ibya Doha, ntabwo ari ngombwa ko duserukirwa. Icya kabiri yabajije ni hejuru ya Uvira. Byavuzwe hano, wenda ku batumva ururimi rw'igifaransa ndabisubiramo mu Kinyarwanda. Ntabwo iyi mirwano y'ubu vuba igeze hafi ya Uvira, ntabwo intego kwari ukurasa Uvira. Intego kwari ugucecekesha intwaro za leta ya Congo ziturasa buri munsi. Ndatangirira ku kibazo cy'uko igihe cyose twari muri iyi mishyikirano bakomezaga baturasa. Nta nubwo barasaga gusa kuri ligne de front cyangwa se hari abasirikare, barasaga n'ahatari abasirikare. Muzi amadrone yagiye arasa Masisi, kandi Masisi ubu nta mirwano ihari, akarasa abasivile. Muzi amadrone yarashe mu Mikenge, mu Rugezi, mu Rwitsankuku, aho hose hagiye haraswa nta basirikare bahari, akarasa abasivile. Kubera iki? Kubera ko batubahiriza ayo masezerano. Twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka kiba cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko haba ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition ziza hagati yacu nabo, kugira ngo ejo hatazabuza uzarega ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamuteye. Nabyo leta ya Congo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo, cyaba zone tampon. Yanga nuko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu niko dutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano. Iki gihe cyose n'ibyo dusinya bo babisinya babikuye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza duterwa, dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko ntibigire icyo bitanga. Bigeraho rero twumva ko tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi nibadahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'u Burundi kuva muri Congo. Reka manze nsubire inyuma gatoya mvuge ko u Burundi ntabwo buri mu bibazo biri muri Congo. Ibibazo biri muri Congo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe.
ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes du conflit ntabwo Burundi burimo. Uburundi buri muri Congo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Congo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira mu butaka bwa Congo ibihumbi n'ibihumbi kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Burundi buri gukemura muri Congo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Burundi ko bwava ku butaka bwa Congo. Presence y'abarundi muri Congo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icya mbere baje guhindura intambara ya politiki bayigiriye amoko, irasira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri mugenzi wanjye yabivuze neza, mu Minembwe hatuye amoko, Abashi, Abafurero, Abanyitu, Ababembe, ariko bafata communauté imwe gusa bayigira cible. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu Minembwe ngo ajye mu yindi mu wundi muhana cyangwa mu yindi village yari yose cyangwa ngo arebe isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha bagiye bihishe banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu bane, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye ndabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigara, ariko niba nta masasu musanze mu isukari, umunyu, amavuta n'amasabuni biriya byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka babura icyo batoramo, ariko bangana kubitanga. Uburundi bwakomeje intambara kandi buri muri Congo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twabusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukiwe n'ikibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro.